صبح زیبای وطن بخیر باشد دوستان عزیز. اینجا سحر روزه. من خواستم کم ترک همه بیرون ویدیو کنم. نمیخواد از این محتابه هم خیلی روشنه بیرون کم ترک تاریک مزه بگیم. خواستم اینجا شروع کنم. از اینجا باشه صبحانه تیار میکنم. امیدوارم که همتون صحت سلامت هستید. ما هم شکرانه خدا سازیم خوبیم. و در اینجا چون هر وقت صبحانه تیار میکنم، من همین هر روزه تا مکتبه همین روز یک شنبه یک بار صبحانه تیار میکنم، دیگه دو بار برای که یک بار تیار میکنم محوه شکتی فریدون سیل میکنم، دویم بار تیار میکنم برای سونیا و فریزه. نمیخیل دوستان عزیز و مینداری خدمت به هر یک شما میرسونم که دینا در کامنتاری خیلی و خیلی گپای خوب نوشتید برای محوش. ما که دینا نشون داده بودم دستش سوختگی، یک چلیکش همگی سوختگی بوده، بسیار ماسک کردم. خدا را شکر سوز شده، دردش مونده، میگه درد نمیکنه. از پیش صدیق رفتن من انشالله که نشون میتم با ببینید. خیلی خدا درد داد شفاشم میتیه، خیلی چلیککشم سوز میشه. و دوستان عزیز اینم خیلی محوش تیار کردم. همین کرتما بپوشم با بوسکما با خیلی انتقاد میشه که دست نشون بده. نه دستش نمیش اولا کده تو قمیش سوخته بده ایسا همین چلیک خودش نازوکه با دکو نازوکتره همیش سوخته اینیش سوزه. همون در آماز کده بودم دیگه سوز شد، دیگه دردم نکده ایسته میگه نسوزونده ایسته. اونم خیلی کوخه سلام نمیگی تو و نکم صدق میروی. دوستان عزیز چه خیلی که گفتم امروز تا بگه چی کار میکنیم ویدیو میکنم. هم خیلی عبید خودک تیار کردم. فریگ اومده رستیگه ایدینه تلفنش در دستشون نیست. تلفن دارن قطعی سونیا یا تلفن دارن از در دستشون. ای روزه که فریگ تلفنشو گم کردگه. بعد می سری پرسیدم سونیا را تلفنی فریگ کو تلفن تون خورد تون بگو فریگ برده. لیکن فریگ نبرده بوده. از ما بعدی همه را خوردن یک جا می رویم. در مکتب گرفته بودن تلفن های دستش. این نمیدونست که میگیرن برده. ای هم کار دمیره چه خیلی که گفته بودم کار میکنه. برای هوای برده بود، نمیبره خیلی مکتب نباشم. برای هوای برده بود نکیم هرچند گفته که ما برای هوای آورده بودم برای مکتب نآوردم. خیلی گفته که خیلی هیچ که گوش نکده انشه گرفته نای دستش. دینا خواسته بگیره مده گپ نزده نتونسته. این روز خواسته که تو همه قطع بگیره یگان معلمه خیلی گپش نگرفته نرفتی ندیل کتیش ادیل بردگی بودیان اولی تلفونه. انا که اومده مده گپ زده میگه بیا بریم. انا که من موزی شوهرم ده گپ نزدم یکم باره که یا چرا گپ نمیزنم میکنیم کار میریم کتیفره کو گرفته میتونیم یا که نه میتونیم یا نه باش مده حتما خبر میکنیم. ای یکم کاره که ما شوهرم ده نمیگم میکنم همیای برای همو بخشش میپرسم همه جا و بعد میریم یک جایه با سر تلفن. فریزه تیار شده. ای محواش ای سونیده فریزه بسیار میگرده. ای کشتم برای که کجای بره میره میبره دای دوره. از این اکشش داد که دستیم بیاییم ما رفت دستیم لو دومود کدامه است تکوی بجو محواش دیر میشه. جا صدیق بودم گلای خوشبو داشته که این روزی این بیلی ما بسری محواش اومده استیم. از این کارامونو بود نکده. این محواش گرفتیم میریم خانه بده ساگ میخوریم در فریزه. کارامونو بود نکدیم خلاص گپ حالی باید با گشته برم بود کنیم و بیاییم.
чхеле ки дидест дӯстои азиз, инҷа гарох харида будам. Ира бети харидем, як хеле буд гарох шӯрбо накарда будам. ҳозир насиб боша гарох шӯрбо мекунам. ирӯз бояд кати фарик мерафтем, продукта мехаридем бисёртарак. Барои ҳафтаи намехаридем, бояд рафтаи деҳқонбозор бояд мехаридем. Некем чхеле ки гуфтум фарик хеле проблема дошта, баъд рафтем уҷа, ба омадам бо кӯдакҳоро гирифта бо ма гашта рафтанӣ будам. Сонярам ҷавоб гирифтем, омада кати кӯдакҳо местод, ман бояд мерафтам. Неким бо Фаридун телефон кард, гуфта ки наёма катия маълимам розӣ шид ки катем бирава. Чӣ мекунем? Мерам, масъаларо худам ҳал мекунам, ба меём агар шид. Агар ки нашид, бо ба пага мерам, насиб боша. Хай худо бошава, биёя хай тезсарак. Намехел ирӯз боша гарох шӯрбо мекунам бе гӯшт, бе ҳичи, фақат гарох, картошка, пиёз. Ҳамин хеле маҳсулото кати бе гӯшт. Тайёр шид шӯрбомо, бо нишон метавам. Хеле хайни ми гарох давх. Дӯстони азиз, намехел шира дорак шидай, картошкош об шидай. ҳозир хай чиш хушрӯ, хушрӯ напухтай гарохшу. Баъд Фарик омадай. Ма барои чи хай на шавҳарам напурсида рафтем, ами кора кардем, некем ина бо чӣ накардем, ба поён нарасондем. Инавай ба ҳар ҳол мефаҳма ҳами видеоро бо партоям тамошо мекунам. Омадай Фарик мега ки як маълимшон гуфтае баъди 1 соат мада занг бизан. Одаме ки гирифтагия телефона, ма телефон карда будам худам, гуфта буд суд даем. Анако ҳозир бо телефон кардем, мара гуфта буд ки баъди 1 соат биёед. Ана баъд Фарик мара гуфта буд на ёкати маълима мерам, бо телефон кардем, гуфта ки 1 соат баъд биёед, бо 1 соат баъди дига гуфта намехел. Ва барои ба ҳамон хотир мо ака напурсида рафтем ки ҳозир агар мефаҳмид дар корай бо якборавӣ зиғ мешид, асабӣ мешид, бо Фаридуна ҷанг мекард, ягон чӣ мегуфт. Ҳамин сабаб хай шавҳарамда нагуфтем. Зарур бошад, раво бошад мегӯям, барои асабӣ шидани шавҳарам нагуфтем. Ва намехел хай хӯрокино тайёр шидай. Хӯроки шом гарох шӯрбо, обичняк, ба мо иштиёи таом. дар ҳаминҷа боша видеоро ба поён мерасонам. То видеои оянда дар паноҳи худо бошед. Худо нигаҳдори ҳар яки мову шумо бошад. Худо ҳар яки шумо розӣ бошад ки ҳамин видеои моро ба рекламаош тамошо мекунед. Мода ҳичи набоша, ягон сент ҷамъ мешавад, ягон камбутира, ягон чира мо ай ҳамо ҳисоб мумкин ки иҷро кунем, буд кунем, ягон камбудимона. ҳамин сабаб ба ҳаматон миннатдорам. Миннатдори хума ба ҳар яки шумо мерасонам, дӯстони азиз.